ba smokenan ba nakaliang jong DC hagalika tamutan sipangi inang yung itu but DC hakban yakran yang kabidi bakatuka mat kabang lawan yakran teng nakaliang jong party tengi sokmen ba UDC ba syem yakarai bat tak baong ba katuka section 144 ba impose kan debi tang hapo kajaka counting within the premises of the counting center kanum dei Sabah tani bro ko ka district katari ko way bat ka arpan ki UDC ulah pediang ya kai ka bangi nadu kasi banikong laong bangyan nomla ban pediang ni katuka point number 5 hapo jong to order ka bamsya ban yami pai ba bamsya ban nya rally ye pai ba ye nakaliang ka jong ngai scam hai ki na bay mandi ang song on sa penbra pai ba e katahi nakaliang ka jungi so ban pau ka ikabami na kanika meeting yung inaksya punya kundu batu DC. Ka kadi ka biasing lam nong kadi job mo bedo mo patna job ba ko bajulong hi kani ka democracy kani di kapor ka bangi celebrate ka democracy ba kini ko ba job ilang ko bakin mi ban le kemen ya ki ketong ka baki ki kersan ketahi na kalian kami dari kawai ka jengkerpat na kalian dari kong party tolong ba mo ya kipat ba aba kini kemudian long kiba jai inum penongkam ya kanu mo kaban long ka thut ya ka songsuk songsngan bagi scam ba ni long ki kum bajulong mo kipat ba ko na kor ketahi ka request na kalian kong ka party